tshela amaKristu ukuthi amaKristu angayikotedela esibhedlela. Lo baba kasho ukuthi abantu abayeka amaphilisi kodwa uveza iqiniso lombuso kaNkulunkulu ukuthi kuphilwa kanjani embusweni kaNkulunkulu. Angifuni bakubuza why uthi angifuni. My faith angivumeli ukuthi ngesibhedlela ngamani ngafa. Ngoba phela eyakhe lento le. Use right wena mawusekuye ngoba vele yakhandwa uye. Manje use wrong mawusekwa abanye abantu bazokushaya Ukuphuza amaphilisi is not a sin. No, it's not a sin. Kanti ukuya kudokotela uyokwenzani? Uthi ngesingisi ngisawotesta. Uma uyotesta uyokwenzani uyahlola. Asiyeli yonke into asilibe nje esibhedlela. Into okuthiwa iphilisi nje asidli ngisho ino. But it's not a sin. Baba iqiniso lithi amaphilisi akusiwona umbuso kaNkulunkulu. This is not a sin. No, it's a matter of faith. Ngiyagula. Uthole accident, sibiza ambulance. Angithi la kuthole accident. Angeke umuntu kuthole accident abantu baphuma igazi umunye ikhanda libhekele or what. Thina sithi hey biza nomfundisi bani bakho. Ukhona omunye ubaba kuthiwa ubaba uNene umfundisi uNene wase extension to Ori farm ya roll imoto wafahla kamathambo. Wathathwa wayobeka ekhaya wakhulekela waphila. Angiye esibhedlela. Ifaith yakhe. Sikhuluma ngalabantu abane faith enkulu 100% faith. Akukho ngaphansi kombuso kaNkulunkulu kwasezweni. Ekhanyeni asisebenzisi lezi zinto. Ungabi nethemba, ungabi nabanye uNkulunkulu. Kuyashayisana nje baba. Ngisho nomuntu ongakholwa nje akwazi ukuthi kuyashayisana nje. Asho ukuthi nizobazisa ubuhlungu bajova. Asho ukuthi nizobahlinza. Asho ukuthi nizobakhipha inqumo emlenze, nifaka umlenze omusha. Yabona? Asho ukuthi ingane umama uzoteta kusikwe, uvulwe imbobo, kuye kwele natural. Wathi nje sobeka izandla wakho layo ngegama lakho uJesu bese beyaphila abantu. Obezwe mhlawumbe umama bekakhona mama Tekwana. Uthola ukuthi abantu sebayithatha. No, it's not for everybody. Amakholwa nendlela okufanele aphile ngayo. Wena thina sesembusweni kabanthina kaNkulunkulu. Ubani inkosi yombuso kaNkulunkulu? uJesu Kristu. uJesu Kristu unemfundiso yakhe, unama commands nama laws akhe. La yiwona siguidayo. Esingathi akuyiposition eConstitution ukuthi iConstitution yona elawula iCountry. So ke imiyalo yenkosi uJesu yona elawula lo mbuso abantu bombuso kaNkulunkulu. So uma uqhathanisa isystem yezwe nesystem yombuso kaNkulunkulu akuhambisani. IDepartment of Health embusweni kaNkulunkulu sisebenza ngegama lika Jesu Kristu nangezwi likaNkulunkulu nangegazi lika Jesu nangokukholwa faith sekuphelele umuntu uyaphila gelekeqe. Kanti ngapha kufanele kuhlolwe. Kanti izwi kaNkulunkulu lithi ningayi kwabahlolayo. Abaningi bacabanga ukuthi ungayi kwabahlolayo laba abahloli kuthiwa abaprofeti bamanga sizangoma. Kanti ukuya kudokotela uyokwenzani? Uthi ngesingisi ngisawotesta. Uma uyotesta uyokwenzani uyohlola. Mase uhlolile uhamba uright akutshela udokotela ukuthi uphethwe yini. Ubuyisa ugula ngempela. Uhamba uright. So bakufaka nefee futhi. So akukho ngaphansi kombuso kaNkulunkulu kwasezweni. So mawusindiswa ukhishwe embusweni wobumnyama. Yini ubumnyama na? Ukungabi nalulwazi ngoNkulunkulu ophilayo, ngoJesu Kristu inkosi yafa yavuka. uJesu Kristu ukukhanya. Uma ungenalo izwi kaNkulunkulu nemithetho kaNkulunkulu, uhambe bumnyameni. So ke nkathi usindiswa usungena ekhanyeni. Ekhanyeni asisebenzisi lezi zinto. Ungabi nethemba, ungabi nabanye uNkulunkulu. So njengoba ngingamention indaba yeemblem nje kwiDepartment of Health, right? Usho ukuthi ithemba lakho uthemba bani wena? Udokotela. Uma wena udokotela abantu bakhuluma ngawe bakhuluma ngoJesu ophilayo. Thi ungisizile uDr. Nene. Hey uma ufuna ukusizakala inkinga ethile, ohamba kuDr. Nene. So wena uthola udumo not uJesu Kristu. So indlela lapha ngayo wena ulapha ngezinto eziphathekayo. Kanti thina abalungileyo bahamba ngokukholwa embusweni kaNkulunkulu. So kuyashayisana nje baba. Ngisho nomuntu ongakholwa nje akwazi ukuthi kuyashayisana nje. Amakholwa nendlela okufanele aphile ngayo. Then uma sikhuluma ngodokotela nangebhedlela, obana basebenzayo khona ama professionals. Bakuthola lapho lolwazi lolo. Sesibuyele esikoleni angithi. Kusho ukuthi umuntu uma eprepare esikoleni uprepare ukuthenza umsebenzi ongawone wentando kaNkulunkulu. So ke isystem lelo sibiza ukuthi yizwe. Ingakho ke uJesu uthi ke anisibona bezwe. Baba kodwa abagcine bekulo. Ngicela ukulicacisa lelo verse lelo. Uma kuthiwa sibona bezwe, asibona abendlela yesystem nemithetho abantu abayishayele bona yokuphila nemiso zokuphila kwabo ngentando yabo bemkhiphile uNkulunkulu empilweni zabo. Isystem leyo asibona baleyo system thina. Kodwa uthi uJesu bagcine bekulo izwe. Bagcine besemhlabeni. Bagcine besemhlabeni.
not ukuthi sibe ingxenye yokwenza izinto uNkulunkulu engamthokozisi emhlabeni. Right? uJohn chapter 3 verse 17 uthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe. Iliphi lezi uNkulunkulu athandile? Kanti u1 John chapter 2 verse 15 uthi ningalithanda izwe. Silike sekune contradiction manje. Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe. Ngapha ningalithanda izwe. Yabona manje senginama definitions awu2 amazwe. Ilelizwe ke uthi uNkulunkulu walithanda izwe abantu abanendlela zabo zokuphila wabathanda uNkulunkulu ukuthi basindiswe. Mase besindisiwe sekufanele ukuthi manje bangabe besayithanda indlela yabo endala kade beyiphila. Bangalithanda izwe, bangayithanda indlela yokuphila endala. Do not love the world. Uyawuzwa umehluko baba. So lo baba kasho ukuthi abantu abayeka amaphilisi. Kodwa uveza iqiniso lombuso kaNkulunkulu ukuthi kuphilwa kanjani embusweni kaNkulunkulu. Umuntu bese ethathela ini isinqumo. Lo baba uveza ukuthi lokhu akusikhona kumbuso kaNkulunkulu. Baba iqiniso lithi amaphilisi akusona umbuso kaNkulunkulu. Right? Yini umbuso kaNkulunkulu? Igama lika Jesu. Yesu kaBaba uNkulunkulu. Wena ulashwa ngoJesu wena. Mangikubeka isandla baba uJesu usho njalo ukuthi niyobeka izandla kubagulayo ngegama lami benze njani basinde. Asho ukuthi nizobazisa ubuhlungu bajova. Asho ukuthi nizobahlinza. Asho ukuthi nizobakhipha inqumo emlenze nifaka umlenze omusha. Yabona? Asho ukuthi ingane umama uzoteta kusikwe kuvulwe imbobo kuye kwele natural. Wathi nje sobeka izandla kubagulayo ngegama lakho uJesu bese beyaphila abantu. Practice what you preach. Kufuneka senze lokho ke baba embusweni. So le ndaba yakuthi abantu bayeka amaphilisi, no, ayisebenzeli everyone and it is not for everyone. Yeah. Okay, ngoba kunabanye abantu bazonyizwa ngikhuluma or bazwe mhlawumbe umama bekakhona mama Tekwana. Yeah. Uthola ukuthi abantu sebayithatha. No, it's not for everybody. This is a matter of faith. Kunabantu abagulayo baphethwe izinto, lezinto ezibaphethe, they are spiritual. Yeah. Zifuna imithandazo negama lika Jesu ne-fasting nokuvuma izono futhi. Ezinye izinto ukuthi umuntu aphilise kulento le emphethe ngoba kunamademon amanye akafuni whatever you do, just like uJesu makasho in the Bible athi amanye amademon akaphumi simple nje uma ungafastanga nokuthandaza ngizathi ngisizulu horapela kathatha. All right. Yes. Yeah. So indaba le yamaphilisi ingaconfuse abantu. This is a matter of faith. If uyagula wena abantwana bakho babiza iambulance imbungise esibhedlela hamba. Sebabiza iambulance uyagula ngithi bakumukisa esibhedlela hamba. And if wena awufuni ukuya esibhedlela utshela abantwana bakho ukuthi angifuni ukuya esibhedlela, that is your faith. Angithi wabo yes. Abantwana bathi uyafa mama uyagula uthi angiye esibhedlela ngamani ngafa, then that man has a faith. Uthemba igama lika Jesu akafuni ukuya esibhedlela. So ufuna ukuthi uyafa or uyaphila kodwa makafele kuJesu egameni lakhe. So ifaith yakhe le. So abantwana bakhe bona babize ambulance or udoctor sekafikile or iambulance isefikile kodwa yena uthi angiye esibhedlela. Bakhona abantu abanjani? Yeah. Bathi uyagula pheka uyafa athi ngamani ngafa. Phela uJesu angiye esibhedlela. Why? But they know ukuthi esibhedlela kunabo doctor abaphuma endleleni nabo nesi abaphuma endleleni, so akafuni ukuya esibhedlela ngoba esibhedlela kunomoya walapho. So indaba le yamaphilisi is not for everyone. Last is khuluma ngefaith la. Yes, khuluma ngefaith. So abantu bazothi hey uIndic makhulumile athi singanikeza uNkulunkulu 50. No, it's a matter of faith. If when we are we want yenze. Ngoba baningi mina abantu abakhuluma nami bathi hey siwayekile amaphilisi for this kodwa and then siyaphila manje. Siwayekile amaphilisi we especially bakhuluma ngeHIV. Siwayekile saphusi namaphilisi la kodwa it was not easy. Bangitshela ukuthi it was not easy because idemon lale HIV lihlezi emzimbeni wabo. Angithi baphuza amaphilisi idemon lidla lephilisi leli. Wena ucabanga ukuthi iphilisi le izo lungisa wena lento le HIV iyakhuzwa ngegama lika Jesu kodwa wena ufuna ukuthandazelwa uza ngefaith yakho ukuthi manje sengifuna ukuthandazela angisafuna ukuphuza amaphilisi. Ifaith yakhe lo muntu lo asimbizi sina sithi hoza sizokubeka izandla uyeka amaphilisi yena uye aphakamayo athi angisafuna amaphilisi sengifuna uJesu ayi1 uyangiphilisa or akangiphilisi
so manje sengizothemba yena ngiyagula or what ngizothemba ukuthi angisafuni iphilisi ifaith yalo muntu lo hayi ukuthi uyihlelele endlini nje usuzwa lento usuthi amaphilisi yawadahla ungalaleli imessage thina sikhuluma la be in front of the camera then we say hey Enigma ukhulumile or umama Tekwane ukhulumile or ubani ukhulumile no le indaba ye faith le if wena uyagula uyasibhedlela hamba isibhedlela uthola accident bafika ngama ambulance bakumukisa esibhedlela there's a treatment for emergency if unesibhedlela for that into le ekuvelele so hamba uye lapha but if uyabatshela ukuthi angifuni bakubuza why uthi angifuni my faith angivumeli ukuthi ngesibhedlela ngamani ngafa then ifaith yakhe lo muntu lo masikhuluma ngokuyeka amaphilisi sikhuluma ngalabantu abane faith leyo yokuthi this is a stubborn faith angifuni ukubona ngiphuza amaphilisi i-decision yakhe lo aya esibhedlela nayo i-decision yakhe nalo angafuni ukuyisibhedlela i-decision yabo okusala it is not a sin ukuphuza iphilisi is not a sin it's a faith yakho ukuthi wena ufuna ukuphiliswa yini uma ubona ukuthi le khanda langisaba ngithandazela izolo alistop sengifuna iphilisi uyafuna iphilisi angithi yabo so minikeni iphilisi hayi ukuthi abantu bayeke because sikhulumile sathi 50 uNkulunkulu 50 amaphilisi akafuni kanjalo no that is not for everyone it's for those who have stubborn faith so kusho ukuthi amaphilisi ngeke avimba ukuthi ubone uNkulunkulu wethu uphuza amaphilisi or uphuza amaphilisi lalela indaba le yamaphilisi it is not a sin into yenza ukuthi abantu bangangeni ezulwini it's a sin ukuphuza amaphilisi is not a sin no it's not a thing faith yakho ukuthi uyagula ufuna ukuya edoctorini uyahamba edoctorini faith yakho angithi uyezwa ukuthi no I'm not good ngifuna ukubona idoctor hamba it's not a sin sithi ke umuntu angathi uJesu uyinkosi Jesu uyinkosi I trust in the Lord for safety he's my deliverer he's my healer but makavula icarpet irag ugwela amaphilisi ni ebusuku ngo8 bas mama sekuyi8 kodwa uthandazile ngo5 athi uJesu mama sekuyi8 uphuza ngo8 o'clock and uphuza leli aqede ngalathi uphuza ngeline kodwa uthe Lord Jesus you are the healer you are the one who healed me you see so uJesu akafuna ukuthi sithembe yena nezinto ezithu ngoba uzophiliswa iphilisi and uzodumisa yena so iphilisi izokwata ukuthi uphiliswe yimi kodwa udumisa uJesu so no Jesu uzokwata ukuthi uphiliswe uye kodwa udumisa iphilisi yale doctor yangato so that's why uJesu at choose life or death choose it is on the left or on the right when I choose so uma usokhethi this is not a sin no it's a matter of faith ngiyagula uthole accident sibiza ambulance angithi la kuthole accident angeke umuntu ukuthole accident abantu baphuma igazi umunye ikhanda libhekele or what thina sithi hey bizana umfundisi umfundisi bani sizombiza ezazothandazela abantu ukuthi umoya wabo umoya ungaphumi if kunamademon ayenze le accident so abazalwane bazathandaza ukuthi labantu abathule accident la amademon bangathathi imeya labantu bayibeke emkhathini sizothandazela le kodwa iambulance mayize nayo mayize kufuneka treatment kune emergency la so thina sizothandazela ukuthi ama dealership bangayenza mission yabo bangathathi labantu laba bangathathi nalegazi labantu sithandazela for spiritual matters kodwa la kufuneka khona udoctor kufuneka udoctor la mina ngikhiphe amazinyo kuphi eclinic kufuneka idoctor yabakhiphi akufuneki mfundisi lapho niyayenza ngithi bazalwane uma uya ku dentist akufuneki umfundisi kufuneka idoctor for that so abantu ingathi they can understand ukuthi masikhuluma indaba zikaNkulunkulu sikhuluma kanjani that's why sithe asikhulumi nabantwana babantu so kunabantwana babantu abaphendulayo bathi wena ulahla abantu wena umntwana womuntu asikhulumi nawe sikhuluma nabantwana bakaNkulunkulu sawuzwana ke abathi angifuni iphilisi bathi mama what athi angiye esibhedlela ifaith yakhe sikhuluma ngalabantu abane faith enkulu 100% faith omunye ubrother bekashumayela kudala bathi uTommy esontweni athi you need to have tenacity ukhuluma ngefaith tenacity ngibambezele kuJesu akunalanye yakho bathi hey kuyasisa kuyabantu athi ngizibambezele esiphambanweni tenacity ibandla elingazokwakha amaphilisi elingazokudla amaphilisi ngoba amabandla akhona asedla amaphilisi bayakholwa
bayangithanda kodwa bangethembi. Ngicela uyongakhela ibandla elizongithanda likholwe yimi lingethembe. Wangena wangikhulekela ke. Ngigula ngikhulele uTikoloshi. Ngangikhulela isisu singaka odokotela bethi sigaxa. Kodwa kwathi mase ngikhulekelwe kwatholakala ukuthi ingane. Kwathi mangiya kudokotela wathi udokotela ingane na 6 months ngiyoqeda 7 manje. Nangempela lo ngane ngayithola ina 35 years manje. Eyikhulile insizwa. Kodwa ngemoya nangodokotela babe sebethe nginesigaxa fanele ngiyokwenza ngase ngicwalise nama forms fanele ngiyokwenza operation. Ngikhiphe lesigaxa silahlo kusho ukuthi ngamanye amagama kwakuzolahlwa ingane. Ngadetiswa ingilosi. Kwaqhamuka ingilosi ifana nje nomuntu ngathi umuntu nje ifana nomunye umfundisi okwakuthiwa ubaba uNgubo yafike yangitshela athi ngingilosi ngizokudedisa. Kwatholakala ukuthi ingilosi yangitshela ke manje ukuthi tshela amaKristu ukuthi amaKristu angayikodedela esibhedlela. Abatetele ekhaya sikhona thina ingilosi siyatetisa. Okay. Angithi sewubonile ukuthi siyatetisa ngoba nalapha ekhaya yafika ngiteta lengane igama lakhe laqanjwa ingilosi yangitshela ukuthi igama lalomntwana yini. Yangitshela nokuthi la emhlabeni uzokwenzani. Yayibona njalo kufanele wena mayikhula lo mntwana umkhulise ngalendlela akutshela njengoba nje uHana njengoba wayitsheliwe lo mntwana ukuthi uzoba yini. Yes. Qala bebetshelwa ukuthi bazonamanje kusekhona lokho. Umkhulise lo mntwana umazi ukuthi mhlawumbe umnaziri ngeke agunde ekhanda or kanjani umkhulise nje ngendlela otshelwe ngayo uNkulunkulu lo mntwana. Umkhulise kanjalo umkhulekela lo mntwana umthandazela umfastela umfundisa izwi likaNkulunkulu ngoba uyamazi ukuthi uzosebenza mhlawumbe indaba noma ngabe akezile kuzosebenza indaba zikaNkulunkulu noma nje uzosebenza uzoba uthisha uzoba unesi uzoba yini yayibona into enjalo. Kodwa wena kufanele ukuthi umkhulekele konke akwenzayo akwenze phansi kwesandla sikaNkulunkulu. Angakwenzi ngokuhlakanipha kwakhe akwenze ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Kusho ukuthi ke kwatholakala ukuthi ngempela ke lakhula ke ibandla ke lakhe ke ubaba umkhulu ubuthelezi kwatholakala ukuthi ke ngempela ke asateti ke asateteli ebhedlela. So ni basemakhaya nje. Sesitetela nje emakhaya. So kahle ukuya esibhedlela niyele esibhedlela for yonke into noma nje ukuteta nje kuphela. Asiyeli yonke into asilibe nje esibhedlela. Hayibo. Into okuthiwa iphilisi nje asidli ngisho ino. Asiphuzi ngisho ino into okuthiwa iyaphilisa nje into okuthiwa nje izokusiza. Manje mangiba mhlambe ngilimala bonje ukuthi mhlambe ngabe nginqamuka isandla into kanjalo okuhlula lokhu mina nginqamuka umlenze phela nanku wanqamuka awuzange uyele cha namanje ngakuvezela khostisha kholutho kwazi kwafika ingilosi vele ezulwini yazongiphilisa. Yo so manje nje like mama uthi nje yonke into ngishabe kuthiwa mhlambe ke ngoba ngicantsa ukuyizizathu esikhulu yikho ukuteta nje mhlambe umuntu esengozini mhlambe umuntu esesimene sicayi nakho nje lokho nje lutho. Kukhona omunye ubaba kuthiwa ubaba uNene umfundisi uNene wase Extension to Orange Farm ya roll imonto wafahla kamathambo. Wathathwa wayobekwe ekhaya wakhulekelwa waphila. Sure. Kodwa kwakudala ke lokhu ngikutshela manje umfana obeshaywe umphakathi umphahlaza amathambo wasuwe esibhedlela ma abasha beyokhuleki abantu abasha ngoba bathandazela ibhedlela bona labathandazela ibhedlela bafike bakhuleka bathi sicela Nkosi ukuthi adishajwe wadishajwa wezekhaya uphile phi ungathi akaze uNkulunkulu mayekuphilisa ukuphilisa kungabonakala ukuthi uke walimala angithi lento yakhe vele usho ukuthi lengubo mayidabukile mangiyithunga ukhona ongabona ukuthi bekudabukile la kwaphela ngithi ithungwe yimi kwazi wena kwazi noma ngabe unengozi into engaka uNkulunkulu iphesha kungabonakala ukuthi ubunengozi ngoba phela eyakhe lento le use right wena mawusekuye ngoba vele yakhandwa uye manje use wrong mawusekwa abanye abantu bazokushaya into ozobona nombantu wake wadlule engozini. Umfone uthi ukucircumcise ubona kanjani
sekuno intati ingekho manje sikhona uthi kumele siyoyisika lapha phambili ku-circumcise. I think ukupreventa izifo nezinto ezikanjalo kanjani uNkulunkulu kubona abantu lalela iBhayibheli masifunda ithi ukhuluma uPaul mfundisi obani angiyazi uthi whether ucircumcised or you are not lento le ayikufaka izulwini whether you are circumcised or not ayikufaka ezulwini sifakwa ukusindiswa sifakwa uJesu masimkhonza masindiswa yeah sifakwa uJesu ezulwini akusindaba zama circumcision or what even though bangathi abantwana bakaIsrael baye ba circumcise yes le yayenzwa kodwa uJesu sekafikile naye bamcircumcise uJesu ne kodwa akusiyinto le efaka abantu ezulwini now. So abantu bazokhuluma amabanga bathi hey sizama ukupreventa ukufa what disease sickness or what. No, you are a child of God. The hand of the Lord is with you. The blood of the Lord Jesus has protected you all the way. Whether we are lay or we are lay, as long as you are a child of God, you are protected by the blood of Jesus because you belong to Him. So abantu bathi ngifuna ukucircumcise ukuthi ngingaphathwa izipho angeke uphathwe izipho. You are protected by the blood of Jesus as long as uyenza intando yakhe wena mntwana wakhe. That's why uJesu angafuna abantu abaphila ngetreatment abathi hey mina ngiyagula ngikhona ukuyeka lamapilisi. No, if you are a child of God and uJesu ukhona ngaphakathi kuwe yeka treatment. Yeah, treatment. As long uphuza treatment, it is because you don't have faith in Jesus. Umnikeza 50%, amapilisi wanikeza 50%, 100. Uthi uJesu ngiyamthanda kodwa angeke ngiyeke amapilisi, that is 50-50. And uJesu akafuni ukuthi ahlanganiswe nezinye izinto. Ukuthi akafuni ukubheka. Uma uphuza amapilisi. Ungathathi ipilisi then uyathandaza ngegazi lika Jesu makuqeda uphuza ipilisi. If uthemba uJesu bizi igazi lakhe yena uzayimela into yakhe if wena umthanda 100% naye uzaba khona kuwe he will fight for you unengiluzi zakhe lapha ezulwini kunendawo engathi hospital but it is not hospital is kodwa mawuyibheka ngaphakathi is like hospital indawo leyo uma wena ugula wena uza kumfundisi Mota or uza kumfundisi banibani azokubeka izandla umzalwane once umfundisi akubeka izandla akuthandazeni if uNkulunkulu uzophendula umthandazo walo mfundisi athandazela wena uma akuthandazela today uyakuthandazela umfundisi uyagula ngithi then wena after 2 days uthi kumfundisi hey mfundisi sengi right was yeah uma wena utshela umfundisi ukuthi u right akusihuye ngalesikhathi uthandaza uJesu wavuma ngathi okay ngizamphilisa ngoba kuthandaza ingciku yami ngalesikhathi bathandazela wena the angel kule ndawo lengathi hospital the angels ngule ndawo lengathi hospital bathatha umzimba wakho basezulwini body number 2 baya operate uma uyagula emzimbeni bona bathatha umzimba wakho basezulwini ngithi sinomzimba emhlabeni sinomzimba ezulwini kodwa ngaphandle so ngalesikhathi umfundisi athandazela wena emhlabeni ingilozi lapha ezulwini bathatha umzimba wakho basezulwini lo ongaphandle bawufaka ngasezulwini baya operate bakhipha lento le egulisa wena emhlabeni it is like it is your copy yeah so uma wena emhlabeni uthi ikhanda lami libhlungu ingilozi angeke bazovula ikhanda lakho emhlabeni bathatha umzimba wakho loyo wasempilweni umzimba loyo wakho wasezulwini bathatha wona bathatha uKristu omunye osezulwini ngithi uma usola umoya wakho uphuma la uyongena kulo ya Kristu loyo aphila forever so now uma ugula ba operate uKristu loya wasezulwini uma wena uthi ikhanda lami bona bayakhandela lakho lasezulwini bayalivula bakhipha lento le egulisa wena lapha emhlabeni bayayikhipha then bayavala ngalesikhathi umfundisi athandaza bona bayenza operation bakhipha lento le ngoba kuthandaza inciko yabo so uJesu uphendula imithandazo ya umfundisi lo ngoba uJesu uthanda lo mfundisi akusikuthi uJesu uthanda wena uthanda lo uthandazayo so wena uzothola ifavor kulo mfundisi lo ngoba umntana kaNkuluNkulu so uNkulunkulu uthanda umfundisi lo so ufuna ukumbonisa ukuthi inciko yami ngoba kuthandaze wena lo uzaphila lo ngizomphilisa ngenxa yakho ngoba wena uyangithanda nciko yami uyangilalela so uma wena after 2 days uthi hey mfundisi wasikhanda limile lithulile sengi right it is because lapha ezulwini the angels they were operating your head bakhipha lento le egulisa wena lapha emhlabeni then bayakuvala futhi oba right yabo so lapha ezulwini kunendawo engathi it's a hospital but it is not hospital kodwa the angels there basebenza badila ngemizimba wakho wale
That's why umuntu uzathi idolo lami linjani ngithandazeleni bakuthandazele awupholi. It is because uJesu akatshela ngengilosi ukuthi impholiseni. But if uJesu uyathanda bazokuthandazela idolo lapha emhlabeni. So the angels bona bayo bamba umzimba wakho wasezulwini bayenze operation kule dolo le bakhiphe lento le egulisa wena la emhlabeni bayikhiphe kulo mzimba lo yakho ngoba umzimba lo wakho umele umoya wakho so uma ugula abezi kulo ba operator lo ya I don't know ukuthi abazalwane bangizwa uyangizwa phela kahle niyangizwa unomzimba ezulwini nangu uChris la usindisini and njengoba sindisini unomzimba omunye ezulwini kodwa not in the kingdom of God in heaven ngaphandle angithi so uma uJesu athi pholisa uChris emhlabeni the angels lapha ezulwini balanda uChris lo asezulwini ngaphandle in heaven balanda yena ba operator yena uma wena uthi ikhanda lami baya ekhandeni lakho lela elisezulwini bayalivula bakhiphe lento leyo enza ukuthi wena ogula emhlabeni bayayikhipha ngoba umzimba lo icopy yakho. That's why uma ujayifa umzimba lo wajayifa nawe ezulwini uma ubhema wena umzalwa umzimba lo wakho basezulwini uboyi number 2 iyenza lento oyenzayo sazwa. That's why kungana next efihlakele kuNkulunkulu uNkulunkulu ubona everything esiyenzayo whether wena umzalwane kunento oyenza engekho clean angeke uyifihle uyibona kahle ngoba ubheke lo mzimba lo wakho body number 2 ibody number 2 iyenza lento oyenza mawulele ebusuku umzimba wakho wasezulwini uyalala nawo flat. It is because nawe ulele emhlabeni. That's why there is nothing that we can hide to the Lord ngoba sinomzimba lo. That's why umoya wakho uyaphuma uyongena kulo within a second. That's why abantu babuza but why uNikma athi abantu bayahamba ezulwini ngaphandle bahamba kanjani kanti isidumbu naso yes wena ukhuluma ngomzimba wenyama sikhuluma ngomzimba womoya umuntu na body number 1 and body number 2. That's why mawushonile bakudubulela bathi nangu ufile umoya abantu bathi malume Chris awusakhuluma bathi uhambile kodwa nawo kuhambe umoya uyaphuma ungene kulo mzimba loya wasezulwini and umzimba loya uphila forever. That's why abantu bangasezihokweni bakhala bathi Lord Jesus sicela ukubuyela emhlabeni simani siyosindisa uJesu uyababheka uyabona abazi lutho ukuthi imizimba yabo yasemhlabeni isethuni so yena babona banomzimba baqabanga ukuthi umzimba lo bangaza ngawo kanti umzimba lo uphelela le umzimba wase heaven awuzina whether you go to heaven or hell umzimba lo is a heavenly body I pay so abantu bafuna ukubuyela emhlabeni kanti imizimba yabo emhlabeni ibolile angithi bamfihle last year uJesu makangena ngasezihokweni this year kule part yakho wena mawubona uJesu uthi Lord ngicela ukubuyela emhlabeni uJesu wabheka uthi lo muntu ushone last year umzimba wakho ubolile emathuneni so ufuna ukubuyela emhlabeni ngowuphi umzimba. So ke bengithi ke umuntu makagule babamthandazele the angels by operate umzimba wakho. That's why uzophola wena uzothi hey likhanyani ngipholile kalikhanyani akusulu khanyana pholisa abantu if upholile kalikhanyani amadimoni la agulisini mawuya kalikhanyani idimoni eliphethe likhanyani elicontrol likhanyani uma ulikhanyani akunikeza isiwaso indawo ene wena uyaphila uphiliswa idimoni le eligulisini idimoni le elenza ukuthi ugule uma ulikhanyana kunikeza indayele zakhe and uyaphila uphila because idimoni lekugulisini lile bayutshela uSathane ukuthi hey manje lo muntu lesimbambile manje uyagula uphumile kulabazalwane sekasonto eZFCC so ke masimpholiseni ke so that azobona ukuthi lapha kalikhanyani kunamandla kanti simbambile ukuthi angayezulwini so yena uzothi ngiyahlala lapha kalikhanyani ngoba ngiphilile ngize la ngigula abazalwane abakhulu kungiphilisa kanti idimoni lekathi lokugulisile licela uSathane ukuthi hey sicela ukuthi nimphilise ngoba manje sekazile campaign yethu kodwa sizoyenza ukuthi angabuyeli kule nsindiso so that makafa uye esihokweni. Lalela baba amasangoma agulisa abantu bagule nabathakathi bagulisa abantu ukuthi bagule so uma wena uguliswe umthakathi and uya esangomeni isangoma lokunikeza umuthi uyaphola awupholiswa ngele sangoma upholiswe yidemon elicontroller lo mthakathi akuthakathile idemon leli liphethe isangoma leli elithakathe wena idemon leli liphethe umthakathi lo othakathe wena so uma wena uya kule sangoma isangoma liphethe lo mthakathi this demon icontroller lo mthakathi lo futhi le demon le licontroller
isangoma leli. So uma wena uguliswa umthakathi ubalekela kule sangoma, isangoma leli nomthakathi lo baphethwe yile demon leli. I don't know ukuthi uyangizwa. Ngizwa. Angiyazi ukuthi uyangizwa. Yes, ama devil worshipper. Yes. You are in charge. Unama rank For ukugulisa abantu. Kingdom of Darkness. Une network, unama rank. Kukhona the higher rank lekuyona ba release the spirit ukuthi size ebantwini. So that mase sifikile ebantwini le spirit lesi bazothumela ama agent wabo ukuze wena ogulayo uguliswe yibo. But bathumela futhi ama agent wabo banama department ku Kingdom of Darkness. Bathumela ama agent wabo ukuthi wona la kulisile ngoba uyagula manje kuzothunyelwa bona futhi amanye kule department manje esizokhila so that ungeke usaphuma ku Kingdom of Darkness. Ipurpose yabo ukuthi bagusela ukuthi ube ku Kingdom of Darkness uphinde uye kubo uthemba ukuthi yileza ngoma ezikusizile yile inyanga ezikusizile yile ama witch doctor whatsoever yabo because ngama department ku Kingdom of Darkness like isangoma masizoyothwasa kuthunyelwe le spirit esifakwe sona kuphinde kuthunyelwe abantu the agent of darkness okuyibona abazokwenza nabazokuthwasisa wena ucabanga ukuthi uthwasiswe lo muntu kanti vele bekuyiplan yabo ukuthi babambe wena. The plan of the devil ukuthi makabamba abantu abaningi emhlabeni babe under yena through lezi zinto lezi like ama disease whatsoever ukuze basuke uNkulunkulu babe kuye ku Kingdom of Darkness. Do you understand ukuthi abantu abagcwele kalahanyana abuningi babo bayilapha because bagula, abanye bayilapha because bafuna izinto ebazifunayo. So amademoni ayabanikeza lento lezi so that bazojabulela ukuhlala kalahanyana, bahlale bafaka ikepisi nebhezi bathi benginesitolo since ngiza la sikhulile. Kanti usatha ubanikeza ngamabomu lezinto ukuthi bahlale lapho bazokhona ukubiza abanye bomzala bengiphethwe isandla ngakalahanyana ngipholile. Kanti no nikuliswe amademoni, nipholiswa amademoni so that nina ningayosindiswa, so that manishona manifania ezihogweni nonke. All right. Okay. Ngicela ukuemphasize ngescripture ukuze abazalwane bazo understand. Okay, from this chapter number 4, the book of Matthew. Angizukuyifunda yonke but ngizofunda a few verses. Yeah. Now only ngizofunda kunaba 8. Abazalwane ngicela ukuthi bayifundele le chapter. I don't have time to explain it more about it. Yeah. Verse number chapter 4 Matthew verse number 8. uJesu wathi asifunde verse number 8. Yes. Usathani wabuye wamisa entabeni ende kakhulu wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. Wathi kuye konke lokhu ngizakunika khona uma uziwisa phansi ukhuleka kimi. Uchenge uzodeceive uJesu la usathana. Uthi uma umthathe umuse to the high mountain. Wathi wamtshengisa the kingdom of the earth and the glory of this world. Wathi all these belong to him. I can give you provided you bow down to me. So ipurpose kaSathana ufuna abantu bonke emhlabeni bamkhonze abanye that's why befuna the riches from him. Abanye bahambile bayothwala, bahambile baya kuphi bafuna imali. Abanye ba famous because of imali. So uSathana ke ubanikezile lokho abakufunayo. So waba ne exchange of the soul in the mountain. So I don't have time to explain it more. But I'm trying to explain ukuthi wenzekalani ku Kingdom of Darkness. uSathana umanipulate abantu ngezinto abayidingayo